Kanyang laki din! Oh no! Oh, yes! Si kamagayam tatang. Makikita na lang arudan. Ibagampay laang asyak. Apay anya ibagayaw? Umayak ang kape, Jomar. Na ibusen ti kapik iti balay. Anya? Di nakadipastrekan, Jomar. Agsarsarita takadilatan dito'y ridaw. Ay, sige ah. Sumrek kayo tatak. Ingka man pa kanan di aso ta, Jomar. Itaypay nga agtataol. Hoy, Jomar! Kasarsarita ka. Ingka pa kanan di aso ta mabisin. Ay, kasarsarita na. Katwan! Anyat pang panunutom aya. Kadinak pa in mangag. Salbak iti. Naay, anyat pagbubusuram, Jomar. Sino pa'y kumangay? Inal daw laki din nga umay dito'y balay ni tatang mo. Ha? Nag-feeling mo da dya lakayin ta kung namlan are dito o nagtibalay. Oh? Di mo pigsanti agsao. Ang mga numangag na kanitatang. Kaya pa'y sumuti bagbaga. Papanawa mo, nga po tadyak kaya tipayod na. Nagangsag. Anya? Dan samat ibagbagan ni Jomar kontra kanyak, liisa anak ka. Ha? Makasugat ti panagkikita na. Kasla kumitkita adilis. Anya adilis ti sasawan nyo, tatang? Nagkutaw ngam nagdakkel ti ulo na. Anya lakit din ni tatang. Tila madmadlaw yo kini Jomar. Ay pa man ditaw ta disnugat. Diyak kursunada ti panangkikita na kanyak. Kasla akla malablabusan. Anya lakit din ni tatang. Agkakanat manan ti ibagbagayo. Bueno, di na kayat nga umayak dito balayaw. Di yulatan ka di kaskaso ni Jomar, tatang. Umanlatiw kayo lata dito'y balay. Awan ti mang laplapad kada kayo. Sa. Kumano ka man? Sa. Sa. Bagtit na itang asawam, Lisa. Apay na ibagam abagtit ni Jomar, tatang. Agbugbugaw iti pusa, kat awan mo't pusa yaw. Ha? Kumano ka man akusa? Na Apay niya agkat katawa ka, tatang. Kasi daw, luklukon lang ni Jomar ti bagbagina. Hey, agawid ak manlaingan. Anya? Meow! 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 Agawid akon! Meow! Anya lakit din ni tatang. Kaslamutan po sa ngagmiyaw. Nujak lakatugangan nila kay Mindo. Nabayagan nga insinak ti kararwana. Talaga ka busor mo ni katugangan ma, Jomar. Una, imbag ano na dalos kumamang umay di balay. Nagmursing mait. Kapit pitak kiti saka na nga umunigad. Anya? Nagangdod. Kasla isbutin wang tipayod na. Makaulaw. Ay sus, ano sa mo ni katugangan? Awan mitlat maaramidam no umay ijay balay. Tagmay-may sa ang putot na di asawam. Tilay bagbagang mait. Diya maanusan ti ugalin ni katuganga. Manirarit iti kape. Anya? Kano inuras nga agtimpla iti kape. Nagadupay ti asukar na. Anya? Di mo ready kam agkit kita iti dadya lakay min daw. Sana nasakit ti bakrang ko. Lakay min daw. Ay, tatangko na kuma. Ay, Sinalbag ka, Jomar. Lakay mindo kun kunamatin kanyak. kwa. Hala, agsuri ka kanyak. Apay ko mga agsuri akong kalakay. Naa, adda ka di ibagbagam, Jomar. Ha? Ay, awan, tatang. Ha? Sorry. Ay kasta masursurom ti agsuri kanyak. Apay, anya ibagayo, aya. Umayak ag kapay. Mana, ay, kwa, sumrek kayo. Ay, umay kayo, timple, ti kapiyaw. Ay, overstaying man ni tatang mo dito'y balay, Lisa. Bayam kadilatan ni tatang ko, Jomar. Awan mo ti madingar aramidan na. Anya nga awan ti madingar aramidin na. Kino inibus namin at tinapay di lamisaan. Anya? Saan la tinapay? Naibus pa di kape kan asukar ta.
Anya lakit din aya, Jomar. Masikura na kamangkit kita ka ni tatang mo anak katurog di tasalas. Sapay nakalislas tibado na. Agparparang jagas labulkan abuksit na. Anya? Anyat sapsapulo niyo diti paraangan, tatang. Ay, sinalbag kita eh. Mapukpukaw di chinilas kaw, anak kaw. Anya? Pinanawak laeng dito'y batog tiri daw yaw. Ay, nabanogak pa yan namang sapsapaw. Amangan maawan mo ti tsinelas yung imay dito'y balay, tatang. Ay, sa anak pa ngagkabaw, tapno malipatak ti saan ngag chinilas. Sapay ka, barbaro da dya, chinilas ka. Amangan no intaray ti aso. Imposible nga itaray ti asaw. Tao laki de, tinang itaray, anak kaw. Anya? Bala, tulungan nagbanki di amang sapul iti chinilas ko, Lisa. Nasakitan ti sikat ko, apo managna. Wan, tatang. Mabait man lang, Jomar. Apay manan. Agpudno ka man kanyak. Anyang iti pudnok. Sikatin ang ilamang iti tsinelas ni tatang anya. Di na man pagpabasulan. Jak agilam-lamang iti chinilas. Ulbod ka? Amok nga agul-ulbod ka kat. Kasano ti panakamom nga gululbudak? Agtayak day tadwa abukol ti matam. Anya? Isungaklo namon as sikatin ang ilamang ti tsinelas ni tatang. Unan! Ilamang kaw! Nang ilamangam. Ije kalagdan tapno marigatan amang sapol. Anya? Ingkalaan, kat isublim kini tatang. Sika na! Apay asyak ti ibaon mo. Sikatin ang ilamang. Isu asikati mapan mangala. Nagbayag ka na kisarita iti cellphone. Asino ti kinasaritam? Ni ngayon tilablay. Tayo na uda kabsat da di tatangkaw. Anyat imbaga na kan ka? Kaya mailiw mo kanyang akaanakan na. Aya, Kasano mo nga may. Di mo agbakasyonan dagiti kakasinsin kong anak na nga adda ijabrob. sa bagay. Umay ka nung magbakasyon diti balay. 2 weeks ka no? Awan parikot, lakay. Kaya't kumot ang makita ni Auntie Lovely. Nabayagan, ajak nakita. Sino di simang asa nga ilayaw, Lisa, anak kaw? Ningay, Auntie Lovely, nga ikit ni Jomar, tatang. Anya? Nilablay ti siya nga ilayaw, anak kaw. Wan tatang, isaw nga agpaisaw. Kat, sa dino nga itayan na. Agdigdigos, tatang. Mapudutan ka no, isuan na pa nagdigos. Nabayag ajak nakita ni Lablay. Kaya't kwa makita. Urayik amalpas nagdigaws. Anya lakit din ni tatang. Saan ang nagbaliw tilangam? Napintas ka lata, Lablay. Ay, nay, sika talaga, Mindo. Aging gaita, bolero kalata. Ay, sa anak nga gululbod, Lablay. Nagsiksekan. Nagpintas ka lata. Eh, nasaya at man ta, napanunot mo ti umayag bakasyon dito lugar, may. Ay na, Mindo, agmay-may saak ngaminan ijabalay mi. Balo na kun tinatay. Ha? Ay, nabalo ka, Lablay? Wan, Mindo, 5 atawan ang nabalo ang. At damot ta ni abroad dagiti talo nga anak ko. Ay, agpada tagaya man abalo tinatay, Lablay. Kaslan na itadhana. Anya ana itadhana, Mindo. Kasla na itadhana ta adwa, Lablay. Anya? Kasla kayat kumananti agayat iti maikadwa agundaway, Lablay.
Sabay nga bakit? Malaman hindi mo agawin ni tatang mo. Agsarsarita dapay kini Auntie Lovely. Anya? Ay. Ada something wrong. Anya something wrong ibagbagam, Jomar. Ay, sa balit imadlaw ko ni tatang mo. Nay. Kasla makas asawa apo sa tilangan. Anya? Ay, apo, gyaman naktanagawin mo ilang tatang mo. Kung ang laki din umyan man diti balayan. Nabayag da ngamin ang nagsarsarita kiniikit mo, Lovely. Ay, makatuturo ka pa din. Itay pa lang ang suya baka. Kat ala maturog tangarudan. Rabi iuna yan. Sino dyan tuk-tuk-tuk, rabrabi eh. Ngunya agpaiso. Sino nga hindi tagtuktok to? Bisa na kao! Ah. Lukatan nyo tiri daw! Bisa! Ha? Ni tatang tagtuktok to? Apay anak sublay. Hindi ti aramidin na nga diti balay iti kastoy nga oras. Dito'y kagaya mo na naturog, Mindo. Wen Lablay, di ka ngamin mapanawan kahit Anya? Sika talaga. saan ako nagpalpalikaw pa'y Lablay. Agayatakin ka. Anya? Ay, di na kumamutrabakan iti kastaa, Mindo. Ay isan ka arabrabakin. Talaga nga agayatakon ken ka Lablay. Ay, nagpartak ka matan. Ada ka di matlaeng namnamak, Lablay? Ha? Jack mo, Mindo. Lablay? Ay na, Mindo. Inigamamatan tidakulap ko. Ay, ayatin ka, Lablay. Mindo? Ayatin na kumamit, Lablay. Patay na patay ako sa'yo noon pa. Anya? Naguli mo dito yung balay. Sa di nung itinapanan lagi ti kabalay ko. Awa mo yan tilaplay. Sabi mo rin nga tayo. Mapanak man na kusina. Nagmerienda man. Mabisi. Kasla da tao iji silid ng tilaplay. Kunak mawan tao. Ante! Anyat mapaspasamak ka dita silid mo. Awa mo sumungbat. Anya nga itinang ko kanabtuog. Iamper ko tilapay ko itiridang. Amot na niya ti mapaspasamak ka niyan tilablay ti unag ti silid na. Ni Jomar, akaanak, Mindo. Pumanaw kan, kartingham. Pagnaak na Lablay. Tumpak kan ititawa. Anya? Kartingham, Mindo. Saan mabalin makita na ka ni Jomar, akaanak? Iso magnakan ititawa. Sige Lablay. Makaamuditan. Tumpuak ako nagastayop! Jomar! Ay, kunakon kat nga damilagro mapaspasamak. Nang kuti arasasyo ka niyan tilablay. Anya? Ay, ikwa. Kastoy na Jomar. Ang palawagak. Let me explain. Ayatak nga ang time. Ha? Denggam ti pa nagpalawag ko, Jomar. Agayatak atalagan kinilablay. Dumngag kayo na imbag, Lisa anak ko, Jomar. Dan nagkinaawatan mi kinilablay. In short, agjuwa kami.
Day tatipod no, Jomar kaanakan. Lisa, agayan ayat kami kanimindo. Jak amo no anya ti isungbat ko, Auntie Lovely. Tatang. Jak amo no anya ti maibaga ni Jomar. Ako awan mo kay didakas na. Iso na lang ta. Anya nga tiyawag ko kung ka, tatang. Ha? Tatang uno, Uncle. Ay ket kompormin a Jomar. Mabalin mo ti tatang ken angkel. Anya? Ag pinakawantan Jomar. Santan niya agap apa, wen, ag pistan. Ay, kaya tatang. Ay, Uncle. Ay, Kat, anya ti plano yo itan, tatang. Auntie Lovely. Ay ket agkalay sa kamin iti mabiit Anya, ay, nagbiitan. Ay na, nagpartak kamutan, Mindo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo. Anya laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ala, Ramon, lakay. Natay ka nun ni bakit rimeng, di tadaya. ay, kung naakon kat nga damatay, bakit? Ha? Kasano ti pan nakaamong nga damatay? Nagparik na kanya nga damatay itabulan. May saa bakit ti matay? Anya, mapugtuam no ad damatay? Gawin. Kuno da pulimi ang mamadto. Anya? Saan la nagparik na kanya nga damatay? No di ka na itagtagainap ko pa'y Agsasao ka kadiitipod no? Gawin mo. Sige man, no talagamot lang anapugtuam ti ipapatay ni Nana Rimeng, anyat impatay na. Nalipatan na, tinagangas. Anya? Kila, ti papatay ni Nana Reming pare Ramon. Nakita lay din na minsan na magmag na tiyo. Kasta ti biyag, paray. Kamay sa amok amatay day dya bakit? Anya, kasano mo ti pan nakamum amatay ni Nana Reming? Kuno may sa kamamadto. Ahos, Gawin. Dahito ti putan. Addan to umay abagyo no bigat. anya, ayaw na yan ngay. Agbagyo no bigat paray. Wen, nagpiksa. Kasano kung mga agbagyo? Nagpintas mo ti panahon na. Napintas pa'y itatasan pa'y asimbang pati bagyaw. Ay na, 100% nga agbagyaw pare. Uray putan. At daytan tinapigsa nga angin, bakit? Agbagyaw. Ay, wingaraw, lakay. Sigurado nga agbilib manen kanyak ni pare dadaw. Taimbaga ngaming kang kuha na idikalman nga dadumtang nga napigsa bagyaw. Anya? Kasano ti pan nakaamong nga dadumteng anapig sa abagyo? Jak ibagbaga. Nalaingat nga rod ang mamad taw. Mariknak no dadumtang adidigrawon no at damatay. Anya? Alalala, isiran dagiti tawatan eh. Pumigpig santi angin. Talagang agbagyaw. Naglaing na pare Ramon. Napugtuan na nga agbagyo itang aldaw tiyo. Anya, napugtuan ni Ramon nga agbagyo ita kunang. Wine ba kay to? Mamati akong kuwana. Kabailan na agpay sa tagpugto. Patpatyam. Sa anak amamati akabailan ni Ramon ti agpugto. Ape anak ko naman dahita ba kay? Kaino nabuyak idikalman iti damdamag nga adda dumteng abagyo itang. Anya? Mamati ka launa yan kin ni Ramon. Di kanto mga minagbuybuya iti damdamag. Ala, Ramon, lakay. Nadisgrasya ka nun nila kay Tomas. Ay, kunakon kahit nga dala kay ama disgrasya. Ha? Nagparik naman ang kanyak nga dama disgrasya alakay. Oo, na yan napasamak.
manan nga da madisgrasya. Gawin! Nagparik na kanya nga da madisgrasya alakay. Kubo alakay ka tinakita iti parparmatak. Anya, agpaisumat ako baw nila kay Tomas. Ay, kay isong agpaiso. Nila kay Tomas, di nakita kiti parparmatak. Ay, nalainga ka talaga ang mamad daw. Sige man, no talaga matla ang mapugtuam no anya tinakadisgrasyaan nila kay Tomas. Ibagaman, Kwa, natinag mo nila kay Tomas. aha, kunak man no nalaing kang agpugto. Saan mo't ang natindag ni Tata Tomas? Anya? Dinong party motorsiklo, jay bisikleta na. Ay, sumit! Natinag nila kay Tomas, manipod iti bisikleta, gaputan na dungpar nga rod iti motorsiklo. Anya, Anya ka nung nga oras, disgrasya nga eh. alas 10 ka na, iti agsapa. Sa di no lugar, tinakadisgrasya na. Ijay ka no batog, tigasulinaan. Ay, piman mo nga rod, alakay. Kumusta ka ngayon, Tata Tomas? Ay, nasakit pala ti patong ko, Ramon. Dandani, jak pala may garaw. Nagparik na kanya ka, madisgrasya ka. Anya, Amok, adinong par nakati motorsiklaw. Iso nga imay kasi narungkaran. ay, kasano ko nagparik na kin ka, ti pan nakadisgrasya, Ramon. Ay, nalaingak ang mamad to, Tata. Nakita kami ni ti parparmatak tinapasama kang kakay. Anya, Alas 10 iti agsapa, ti pan nakadisgrasyam. Kun ije batog ti gasolinaan ti nakadisgrasyam, sana ya? ay, amumot niya agpaisaw tinapasamak kanyak, Ramon. Kaya nalaingak nga raw. Napugtuak pa yung adadumteng anapig sa bagyaw. Anya, Kaya uwin, pudno ti bagbagak. Uri agdamag kayo kung ni paridado aka anakam. Apay nga itakala sumang po bakit? Napanamay, tapay nagbayag ka nagawid. Ay, nalakay, nagis-istorya kami pa'y akan ni Auntie Ising. Apay na antising. Ay, no inulit ti agtatakaw, jabalay da itirabe eh. Ay, kunakon kahit nga damatakawan. Anya, amo manan nga damatakawan? Kuwin. Nagparang iti parparmatak nga damatakawan. Anya, Ni mo gayam antising ti matakawan, ang nakitak iti parparmatak. Ay, kaasi mo nga ron no kasta. ay, madandanagan ni Auntie Ising, gapot agmay may salang, jabalay da. Kasi mo ti di agdanag ngay. Ay, no amok la ko mga iso ti matakawan iti parparmatak. Pinakdara ka dagos. Anya, kalakit din, Ramon. Parparmatat ibagbagam kanya. Kaway! Kano naglay nga amamad taw. Amok ti mapasamak iti masakbayan. Ay, no talaga lang anag parang iti parparmatam amatakawan ni Auntie Ising. Anya nga rod tinatakaw kan kwa na. Alaman? Tinakaw da jay TV na adakkel. Saan a TV tinatakaw kan ni Auntie Ising? Ah. Inalada, dagiti agkakangina nga alahas na. Ay, mong gayam! Ay, puna no TV? Ay, sumardeng ka man, Ramon. Ah, Saan matapod no ang makitang ti masakbayan? Ha? Agpampamarang kalaang. ay sana kang nagpampamarang bakit? Talaga ang makitak ti mapasamak iti masakbayan. Amok ti tinakaw da ken kanti iseng. Anya nga ay Ramon. Tinakaw da dagiti agkakangina nga alahas mo. Ha? Eh, kasanaw ti panakaam mo may tidayta. Ay kano nalay nga amamad to. Makitak ti mapasamak iti masakbayan. Aniya? Uy! Kasano ko maamamwak ang natakawan ka idirabi eh. Oh, Ha? awan ti sabali ang nakaamwak ang natakawan kayo idirabi eh. Antay. Nagparang lang amen tinapasamak kanyak iti parparmatak. Naglaing ka matano kasta, Ramon. Wala! Naidumduma ti kinalaing ko antay. At the supernatural power ko. Nay, apay paray. Tapumanag na kamo diti paraangan mo. Ay. Ay, nagrairan na kitang tatakaw, pare Ramon. Saan lang ni Nana Ising tinatakawan dito lugar tayaw. Anya? Dua babalay ti inuli na kitang tatakaw, hindi rabi ay. Ay, kuna akong kay. Ha?
Dua balay tinagparang iti parpar matak a matakawan. Anya? Makita kami ti masakbayan paray. Diyan ka may rupahanan dagiti agtatakaw. Ay, sayang paray. Di mo laki din nailasin. Pero pa na ganyan agtatakaw. Rabi ngamin ti panagparang dagiti agtatakaw iti parpar matak. Kumano aldaw? Nagsingit. Ha? Nakamotorsiklo ka dagiti agtatakaw. Nagparada da kano iti adayo paset ti kabalbalayan kay. Ayang. Gawin! Agwari ka. Apay ta pumanagna ka ngay. Ay, Anya sapsapulan. kung naman no makita ni masakbayan, pare naman. Rumbang kumang, amumon mo niya ti sapsapol. Ay, kwa. Agwari ka. Di mo't agkuriti superpower ka. Iso adya ka mo. Sika talaga. Pare naman, sapsapol. Di kinilas ka wenta rin ti asaw ko. Anya? Ramon! Tingnan, agree ka. Agwari ka. Itay pa nga tataon na kiti aso. Ang sama tao iti ruang. Maturo ka din. Sana tawat itatawalan na kita aso. Anya? Ang mga nung tatawalan na nagiti padadang aso. Among magdangalo tagkatang-katang nga aso ita arabi. Nata ha? Weng, di ka kadyan. Tanag ko na eh. Ngay agtatakaw di tataon lang ti aso. Ay, apaw. Saan nga tatakaw titatawalan da? Wala nga rin. Diyos, turbo ka ba hindi pa naturog? Maturog na kita yun. Asino di sa nga iliyo idirabi yun eh. Ha? Ay, saan kami mo't ang nagsanga ili idirabi Verna? Apay aya? At damat nakitak alalaki ijay paraangan nyo idirabi Isumat lagayam at tumanaol dagiti aso itirabi Sino nga'y dagiti nakitam? Kunaklakit din no sa nga iliyo dagijay alalaki. Ay na, ang mga nagtatakaw dagiti Verna. Nalabi, Julie. Sapay agraira dagiti agtatakaw ita dito'y ili tayo. Inkasimpahan dagiti nadadahal nga alad ti balay, lakay. Ang mga namagastrak dagiti agtatakaw. Awan tagtatakaw. Danag mo na yan. At dangarod nakita ni Vernang marubayan diti balay idirabi Dagiti agtutubo dagijay nga standby. Saan nga tatakaw dagijay? Makaammo ka, Ramon. Sapay agraira dagiti agtatakaw dito ili tayo. Saan la amay may sa tinatakawan ng dito'y lugar tayo? No di ka taludan. Ay, huwag ganyan, bakit? Isaga naman di paggatang ko iti abuno. Masapa ka mapan di farm supply no bigat. Sige, Ramon. Nakaturo gani bakit? Nabanong laki ang naglabadaytan. Ano nga hindi din naban na kahit? Ay, oras siya. Makaturturog ako. Dapay ko mamaturog tag buyak iti basketball nga. Makaturturog ka. Iturog ka. Basapak pa mapan gumatang iti abuno. Ado ti abuno ka mulak itong bigatan. Simang putin ni pare Ramon naging matang iti abunaw. Yulay. Ngay, saan pa'y magdadaw? Apay aya? Kadua kanong agabuno itong maramdaman. Isong ay maya dito balay iyaw. Kasta ka day? Huwag niyulay. Ado kanuka, di abunuan na amula na. Nalabit nga agawid ang dayjay. Urayag nga rudan dito balay iyaw. Agkuyog kami to na mapanijibang kagyaw. Sige, dadaw. Urayim latan ni Ramon dito balay. Kasi dega ko iti paggatang iti abuno. Nakasaganang magkatigatan ko na. Adumot ako at imot ko. Takasanaw. Naglawa mo iti bangkag kong abuno. Dikag tignay iti takas. Nakatutok ti imo kong iti bakag mo. Ha? Anyat masapol mo? Itad mo kanyak ti biltbag mo. Tarasan! Sana, kino paggatang ko iti abuno dayta. No kasta ka patay lagat. Saan? Di na boss. Chip, pangasim. No kasta ka
Itad mo si tatalukod ti belt pag ma... Win. Itad ko ti belt pag kawa naglaon iti kwarta. Nalanjulta po ti kwartang bagay. Nga, Awanan ti kwarta paggatang ko iti abunaw. kunak man no makita ti mapasamag iti masakbayan. Apay nga rod, di mo nakita ti mapasamag kan ka. Ah, Kunak man no nalaing ka, mamad no. Saan mo nga rod anapugtan ti mapasamag kan ka? sorry ba kahit. Sana po na mamatuak. Kukura lang. Salbag ka, Ramon! Nagbalatakan ka ti mading aramidam. Anya nga ita tinapasamag kan ka? Bakit? Agyaman ka, ta saan nakaapinatay di agtatakaw? Urnusang ti bagbagay. Sikamot lat pagbalatakan ti amin. Ay na, agsingsingpat kan, Ramon! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki Den. Insurat ni Isagani Yalong Bulisen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Talawa kaon, inyang. Nauma kaon. Nabayagin na panaway nga ganarusak. Anyat panggurguraam kanyak aya, pidreng. Rumbeng ka di pa'y ngay bagak inyang. Ay kaibagam tapno amok ti balbaliwak. Basta, saanin arumbeng ngay bagak pa'y. Amumaw, no anya ti panggurgurakan ka. Naungetak, kasta kaday. Saan aday ta, inyang? Magnanauak, kasta kaday. Saan aday ta? Gapu tabakita kaon, kasta kaday. Saan aday ta, inyang? Ay kaanya nga ron nga, ti panggurguraam kanyak, pidreng. Nagampep kan, inyang. Anya. Heh, manmano ka ngagdigaws. Di mo pa yan suksukatan day tabadaom. Ay na, narigat mga ti aglaba, pidreng. Imbag kumaa, no sikat ti aglablaba. Wen agam na labos mo't day tan, inyang. Agdigos ka, kan sukatan mo't day tabadaom. Ay, maulaw pa yan day kuton akumpet ti tabadaom. Anya. Ibagbagak laeng, agtalawa kaon kininanang mo. Tapno agdigos kan sukatan na jay bado na, nanayt anak ko. Kat, effective ka di mo lang, tatang. Ay, saan anak ko? Di nakdengdenggan ni nanang mo. Ay, makaulaw nga agpaisaw jay payud na. Ay na, baybay anyulatan, tatang. Aga pa kayo lang kininanang no kontrain nyo. Yung nagrigat nga rod, ti agan ano, sa anak ko. Tandanin diya kung maibturan ti ang dud na. Tatang, Baybayan na matin ti bagbagi na. Di na pa'y sagay-sayan di buok na. Nagangrag. anya lakit din ni tatang. Husto daytan nga ibagbagayo kininanang. Intun kon aga pa kayo manan. Di nakmat siguro mababalaw na nait anak ko. Apektado ak nga putasyak ti kadwa na iti balay. Ay, nasakitin ti agungkaw amang saysay op iti payud na. Nabasamot na itabuok mo, inyang. Ay wen, pidreng. Nagdigo sa kon, tapno saan kan nga agreklamaw. Ay, nasaya at ba't nga raw ta nagdigos ka ninyang? Ay, saan ka niya agat laso na? Ay, apay pidreng? Sigurado ka nagdigos ka ninyang? Wen, nagbayagak pa'y nga rod nagdigaws. Ay! Nagdigos ka ngagpaisaw. Ngam saan kamot anagsabaon? Agtip-tipidak nga rod. Anya tip-tipidam inyang. Sabon,
Nagngina ti sabaon. Ay, sinalbag kiday. Kunak no nabanglukan. Saan met gayam? Sumsumngaw ti bar ti bagim. Agat pitak. Ay sumardeng ka man, Pedreng. Tinapatag, nabasa ti bagek. Nagdigusak, ngam sa anak laan nagsabaon. Ay, mapagtita ko ninyang. Nagrigat ka kasarsarita. Ay, mabatay ti ang dud mo di ti unag ti palay. Anya? Ala, ingkalukatan dagiti tawa, tapno rumwar ti dangrom. Ay sa anak akaldeng, tapno na dangroak, Pedreng. Di kakot agyaman ta nagdigusakon. Nagkaukawak pa yan. Aniya? Adam mo dito'y balay ni tatang, bakit? Di na ka numaanusan ti ang dud ni nanang. Iso nga imalatiw dito'y balay. Ay, sa bagay maawata ni tatang. Saan ngamin ang managdigos ni nanang mau? Jakman amukin ni nanang. No kaano abim makit. Baybay an namit ti magbagina. Kanya nga tanong yung kadigusan ni nanang mau, tapno bumanglaw. May sakamot ba ni? Ah, Ubing ay abasit ni nanang tapno inak digusan. ke masado nga ron nga digos dit digusan. At damit na kam ni nanang. Saanan arumbang aramidak dayta. Narigat akontraan ni nanang. Taaga pa kayo laan. Ah, Ay imbag man ta na panunot mo pa'y tinagawid, Pedreng. Imalatiw kiti balidan na net nga lagta. Apay, likliklikan na kun nga asawam. Di na kun kayak, kasta kaday. Kay nakalutukan. Ay itay pa'y Pedreng. Si kalat ururayo kon amangan. Anyat si dain ta. Ay, jay paboritong nga adobo, Wow! Ay, nagimasan inyang. Adobo a karne ti baboy? Saan? Anyang arod nga adobo tayo tain yang. Adobo akang kong. Nagimas. Anya? Adobo a kangkaong? Ay, kunak man no adobo a karnay. Ha? Naglaing kang agreklamo, Pedreng. Reklamo lat mangmangag ko kan. Mana, ingkang arod idasaran di ka rin ta. Mabisin account. Pedreng. Ay, sapalan nakmat lakay. Di naktalikodan. Jak kayat asap alan ka. Jak kayat asap alan ti burangain. Anya lakit din ni Pedreng, aya. Ay, kagura na kadilatan nga agnanayon. Di mo pa yun masikaso ti bagbagim inyang. Adak matlat ta dito unag ti balay. Sa anak mat arumrumwar. Uray no adda ka lang iti unag ti balay or lusum kumamag ti bagbagim. Naglusyang kaninyang. Ay, anya lakit din ni Pedreng. Adak matlat ta dito unag ti balay kunak manan. Mana, maturog taki din inyang. Di nakngarot talikodan Ay, sumago ka, Pedreng. Manjak, Ay, nagbangbangluak, Pedreng. nagbangbanglo kang agpaisaw. Ngam di ka mat nagdigaws. At least, kat nagbangbangluak. Di nakman agkaninyang. Kasla otot na itasang amaw. Anya! nagpiksa ti angin ita. Dan sa ka bagyo na. Naglamis kami ti pulo ti angin na. Nimot ka tugang kababay ti lumabas ti parangan. Papanan na nga ta. Ay, aday tan. Ay, nanang! Papanam! Ay, inakman gumatang dita tersina, banay. Ay, salbag. Agaya mo umati ang dudman. Sapay agturong kanyak ti angin. Ay, napauli magkamutan, banay. Ay, kwa. Adasim ka ti isip ka. Iso, naguli magkak. Ay, ingkay latay di tersinan. Di dalatay kaskasaw na nakatugaw dito parangan, nanang.
Kita nga man iti baro abado ni nanang mo, bakit? Apay anak ko nam dayta ba ni? Daan ti bado nan. Ate nga pa ti agpalpalama. Ay na, nagado, tinagpipintas abado ni nanang. Di nalakayat nga isuo. Anya? Ninginaan pa'y dagiti badbado na. Iduldulin na lang iji aparador na. Aya. Wun ba nila kay? Apay, nalipata mon ang nagabrod mat idi ni nanang. Sa bagay? Among meten ti panagrasrason ni nanang. At dala ka no iji unag ti balayda. Iso asaanan amasapol nga agpapintas pa'y. May mayat lata ko maano agbado iti napintas. Tapno saan mga aglanglanga alusyang uno nakakaasay. Narigat nga isuro ti bakit ako nadala kay. Agriri kayo laang. Mawatak ita ni tatang no apay akaguran na ni nanang mo. Kasano? Baybay mo ni nanang ti bagbagina. Nagbanglumatan dito nagtibalay. Nagdalos pa yan dito isalas. Itaman pa'y akastoy timasay op ko dito balay. At damot sa balay at tao dito kusina. Sino nga'y dayta nakatalikod niya glutlutaw? Nakaminis kahit kan... Naka-high heel. Nagsiksipay ti kawas na. Nay, si Magpat kagaya man lakay. Ay nakaluto akon. Iniyang? Si kakadidayta? Ay wun lakay. Siyak daytoy. Ay di na ka din mailasin. Nagpintas ka matan, inyang. Nagornos na itabuok mo. Kasla buok ti dunya. Ay na! Nagbanglo ka pa yan, inyang. Ay kanayon mo ngamin nga ibagaan naglusya nga kon. Iso nagpapintas akon, lakay. Wow! Nagpintas ka talaga. Agparparang pa yan dayta muging ti barukong mau. Apay aya, pidreng. Di mo ka di kayat. Ay kayat ko ayin yang. Ay na, kasla sa balikan a babae. Ay, umay ka man kitay. Ay na, di nakguyudan, pidreng. Umay ka yang. Kertingam. Ay papanantaya, pidreng. Ije silidtain yang. Ay na, imalaldawan. Nagpudot. Alaw may kakidin. Sika, ti kayat ko asiday. Anya! Nanang? Oh, apay anas daaw ka nakakita kanyak. Nanet, anak ko. Ha? Ay, ikwa. Nagbado kayo matan itinapintas. Nakasanglas kayo pa yung dito'y unag tibalay. Ay, kaya't ni tatang mo anapintasak akanayon, anak ko. Iso aday toy, ay na, nagpapintas akon. Anya lakit din ni nanang. Ikatin nyo day ta sunglass nyo. Tawan mat init dito'y unag tibalay. Ay, tapno napintasak lata, anak ko. Kan nagkiting day ta paldayaw. Dandanin agparang day ta yaw. Ay, iso nga ron ti kayat ni tatang mo. Di na kayat analusyangak. Iso akas tuyan tilangak ita. Anya lakit din ni nanang. Ay, ikatin nyo man day ta shoulder bag yaw. Kasaan kayo mat arumwar. Ay, props ko lang, dayta. Tapno na pintasak lata anak ka. Babit lang, kita, daytoy. Ay, ay, nananang. Apay nga ingatom tinagkiting apaldam. Ay, no ka barbaro ti pantek, anak ka. Ay, nyalakit din ni nanang. Ay, nasaanin anas kan nga ipangato yung pa'y tipaldayo tapno makita. Daytoy pa yan, anet, anak ka. Ay, sus! Gusto ko nyo matantibado, nanang. Kita, kabarbaro ti brak, anak
nakaw. Ay, ang yalakit din ni Nanang. Ay. Ipakita na amin nun akabarbaro nga underwear na. Nagpintasak. Saan ka, day? Anak ka. Ay, wala na lang. Nagpintas ka. Lakay, maturog tan. Makaturturog ako. Agsukat ka pa'y ain yang. Nakasuot pa'y lakin ka dahi ta high heel kan nagatindog akwintas mau. Kaya't kau ti maturog, anak kasuot ti kwintas, kan high heel kau, lakay. Anya, kastam amaturog inyang. Ay katuan tapno na pinta sa klata, amakit-kita. Anya, Saan ka day akayat mo anapintasak? Nga uray no adaak lang dito'y unag, ti balay. ay dipindi inyang. Numaturog kan. Ikatimon dahi ta high heel kan daddo mapay apagpapintas mau. Mabiit lang pidring Ape nga, ikatimutan dahi ta underwear mau inyang. Adtawi, say pamlakay. Apta! Ay! Ipasayop mo matan kanyak dahi ta pantem. Bakit? Nagbangloan niya, lakay. Tilang aramidam inyang. Sumardeng ka man, pidrang, no nagbangsitak, kagurgoranak. Itata nagbangluak, kagurgoranak latta. Anya? Di ka maaw-awatan, pidrang. Tatang! Hoy! Apay banay, kas kalama or oraman, anyat ibagam aya, Ni Nanang! apay ninanang yaw. Ay, pagaribungbungan ng dagiti na bartag iti tersina. Anya, apay apagari bungbungan dagiti na bartag. Kano nakaminis ka na panggimatang iti tersina? Kano agparparang jimhuging ti baroko na. Anya, Nakakayang nga ron na nakatugaw. Sir-siripon to pa dagiti na bartag. ay sinalbagan ganyang. Anyat araramidan na nitibiyag na. Kaslamatin babayadan a babae tilang langa na ita. Ay. Madinday to'y ngar aramidam inyang. Apay nga gungot ka nga ay, pidrang. Inkaki din agpaspasik sa editersina. Sapay nagkiting day tabi ni skirt mau. Agparparang pwede ta muging ti baruko mau. Ngag sukat. Saan akas na ti suot mau? Kas ka lamang gargari ti lalakay. Saan ka di akayat mo anapinta sa klata? Ita, agrekreklamo kan. Ay, maday. Diyak kaya ti pa nagbadbadaw. Di nakman pakibiyangan, pidrang. Ita, takayat kon ti agpapintas. Lapdan na kaun. Inyang. Rumarak, adabiit papanak. Sa dinaw ti papanam. Ay kung mapanak man, agpasyar ijay sintraw. Agpasyarak nga agmay-may sa. Akas tati lang amin yang. Anya kumangay ti dakos na, pidrang. Aramidag ti kay kayat kaw. Kasanaw no armunda ka inyang. Ay kat agpaarumak. No adda mangayat, pidrang. Anya, maaramid mo day tayo inyang. Saan ka day, makan kanyak? Isong agpaarumakaw niti sa balay. Ay, sana. Ay, sana. Bakit? Ay, saan? Di mo aramidin kanyak day ta inyang. Di nag-isuksukat. Pangasay, mahay. Joke! Di ka lamarabakan kung kunakladay jay. Apay ko maapanawan ka ngay, lakay, sweetheart. Ay, hagyam anak. Ay, kunak no talaga napanawan na kaon. I love you, inyang bakay. Ay na. I love you, my lakay, mahal.
no papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Bakit? Kinatang mo tayong pagatang ko asida. Anya kalakit din lakay. No agsasaw ka, kaslaawan ka balay mo akadwam nga agsida. Ha? Sida tayo kunamot Asan? Sidak lang na dyan. Isungarod anang tudak iti gatang mo. Sida tayo amin. Sana mabaling ko na. Sumroman nga tanti kinaon nagtatul-tul mo miyong. Apay adida la pagusto ang betag. Anda ngamin sa bali alutaw kun putahi akayat kaw. Ay pambar. Anya lakit din lakay. Mala, no di kanto agparaman itilutwam. Di kanto matrumaman itilutwan me. Nalawag ka di asaritaan. Ikaw na. Yan laki din. Nagalasmatan tikas dyan nga ugali ni tatang, manong. Apay ayang. Managing bubukod. Ay, di mo ikikan iti kwartana. Ay ikaklata takaasi mo. Kayat na ti umawat. Ngam di namot kayat ti agpadawat. Isulat may mayat. Ay, Anya Laki din na ya. Bayam latan, talakayan. Awan pa'y gungguna na nga ama ti pagtaangan. Ala, bayamaw natin ko. Lakayan ni tatang. Iso asan tayo natutupan. Kadagiti madingay pakita na. Makapasurunmat ngamin, manong. Ay, nakapuot kan itilakay ama naging bubukod. Ha? Ay, Anya Laki din na ya. Perperam kaya iti makan. Tapno di nanto mapanunot ti agimaw. Makarik nanto iti baeng. Ni tatang pa'y ti kunam, manong. Pilusupo alakay. Awan rik nana akasta. Saan asal puten ti bain. Ha? Ay, anyan ni tatang. Adda ka matan lakay. Anya ngay mo dayta nakasupot nga insang pet mo. Ay, tila makikita mo. Masurun kan samat lakay. San man atila mapampansin mo kung masipsiputam? Apay, dakas ti agdamag. Natakas la interesado ka una iti insangpet ka. Kasla ambing am launay. Anya nga min ayaday ta. Impadiguda la ang kanyak. Basi ila day tayo. Iso di mo ambingan. Anya lakit din lakay. Di mo la maikat ti kinaimot mo. Ay aglisi ka man dita. Ay dulin ko day tayo. Sida akto inton rabi ay. Anya? Nanang, adamot ba sida ijeref? Kwa anak ko. Saan nyo asagsagidan dayjay? Tapno di kay makabasbasol. Ha? Adda ka di sa bali akabalay tayo anang iref iti dayja asidaan, nanang? Adda. Na, asino day ta akabarbaro akabalay tayo? Kat ni tatang yo Anya? Nangilasin manan iti bukudan na? Nagimas mo tayo sidang indulin nyo, nanang. Kilawin na kaldain kan dinakdakan. Atot nakangkaw, nanang. Sos, delikado anak ko. Ha? Apay ka day, nanang. Kwa anak ko. Saan gayam adelikado? Ngam inibos mo ka de. Saan magkiday, nanang? Amuyo mo tayo, nainutak iti sidahin. Ay, agyaman akta nang ibati ka, anak ko. Indulin mo ka day, sidam na dyan, nanang. Wan? Saan? Wan gayam. Si Dakto. Nyalaki din na yan, nanang. Saan kaya mababay na mangibaga? No biddaw, tinaramid ka. No saan? Matartaranta kayo nga main. Kwa, saan ka nagbidot, anak ko? Ikayat ko asawan. Saan ka madanagan no nailawan mo asinda, jay na idulin amasida? Inibos mo kit di kuman takaasi kamat amang manggad. Ha? Nyalaki din na yan, nanang. Apay, sino tewan nakam na nang kisay iti nakadulin asidak,
Siyak, ngam adanakam ko. Unay kan. Ay, loko ka bakit? Binilbilin ka, di mo sagsagay ng tisida at itarabay. Dandani mo na ikisap. Naimasan lang amin, lakay. Ay, naimasak, tanaimas ka now. Ay, agkakanat ka. Mariknak, kinaawan ba mo? Tamatartaranta ka sumubat. Ala, basol kulatan tap na gulimak kan. Anya lakit din aya. Maminsan pa yakalungam ti idulin ko ta pagsasawang ka itisan amalamlam mo ti buaya. Ha? Kaya mga no mapapispisan ka iti orela sumango tarupam iti likudam. Awan sa matin ti limpyo kada kayo akabalay. Sina. Apay ka di tatang. Awan pa'y maidulin adiyo pakibyangan. Mitir at tataw. Maipapan ka di manan iti sidaan, ti pagkaskastaan nyo. Ay, tulisan kayaw. Rawat. Jak pay nangan, tatang. Mga anak pay laeng. Iso adiyo ibagbaga at tulisanak kadarawata. Sino nga ron tinangan iti nakadulin diti lamisan a kinalubak. Amangan mo't no kinalong ti pusa iti karuba Nagdagsan dyan pandag kaw. Kasano malukatan ti pusa nga di kalab ti drum. Adamot ima jay pusa, tatang. Na. Binagkat na jay impandagyo. Yay. Lakay, dadda tayo nga agkakabalay, so saan ka nga aging bubukod? Kinagita nga ibagbagamon. Sa lawasaw ka mga bakitan. Umyong, dakas ti ama, amang imot iti kabalay na. Sana tila'y bagbaga mapangkalob mo iti kinabuklis yaw. Na, kat no si katibuklis ta ilambang mo ti makan. Idinto tada kami, kat irwar me ti malamot. Ay agulimak ka man, nay. Danggam ti bagbagak. Tapno makariing ka iti kinapudno, maipapan iti madingay style mo. Host town. Rawat ka kiday. Anya lakit din ti kasta pa nagsasaom. Ay, agpulo kay tulang inton madungiran kayaw. Anya? Nay, nakarubat kayo tatang. Papanan nyo ka de. Kaya gaputa damdamagam di bagat. Inak gumatang iti saltok. An-anuan nyo nga ti salto. Katawan mat marabutit kada ipos dito balay. Nagagat kami ngamin kaninanang nga agdalos. Awan bibiyang kaw. Ay, agpupudot kayo mat tatang. Damdamagak laang mat no an-anuan nyo ti salto. Pangabog ko kada kiti mangalong. Manaktak kabait. Inton ko malipata konti na gatangay. Ay salbag kiday. Ay, nanang! Mapan ka no gumatang ni tatang iti salto. Anya kumangay ti saltukan na diti balay. Jakman ammo ka ni tatang. Ay, madadadaalan ti ulo na, gapo iti kinamanagim bubukod na. Ay, anya hakit din ayan ni tatang. Saltukan na kano, dagiti mangalong. Hay, tila mapampanunot na. Anya lakit din aya ni Umyong. Akon diti karnyan. Iti mandalam ubing akar niti baboy ti katangan. Ay, magluto ak iti dinakdakan tapno maimas ko ti mangan. Kalungag gayam, Mang Umyong. Naihimas ti sidamang. Dalong kan karni ti baboy. Basit la ti katangag. Para la kanya tapno makamino sa. Di mo iraman ti sidaon ti pamilyam. Sa bali mo ti lutunda. Kinarigat no maibusana. Lakam ko pa ti sa bali bay. Inyo, ibilang mo ka di sa bali ti pamilyam. Nagkunamit ta kasta. Naglawag ti kunak. Sa bali. Jakmat imbaga. Ti pamilya. Nagtiro kayo Ay, kasarsita. naglisi ka man. Tay, ipakilo man dahi ti dalam kang karni baboy agatagag. Magpasin, anayumon asagay sa kilo. May sa kilo adalam, kan may sa kilo a baboy. Tapno mabsug kayo, kan ti pamilyang. Mabalin ano si katiag bayan.
Anya lakit din ayan ni Mang Umyong. Ibagbagada lang arudan nga imot ka. Kuripot ka pa'y. Just kiss. Apay day ta nga ugalim umyong. Tila pangilam-lam nga may tilamutam. Agkaiwarisan tikuton. Apay, basol ko, no mo nagtikuton di balay. Naglawaan nga men, day taref apangidulinam itimakan. Apay, ay atay surunak iti kayat ko apang idulinan. Saan mo't nga min maiparbang ti aramidam? Mapinpindam ti tuktok apangilamlam mangam. Tuktok ti aparador, tuktok ti kabinet, agduduma tuktok. Tuktukan kan tupay. Ha? Amom no apay nga ikabkabil ko dagita iti kumpormi at tuktok. Yarig ko nga men, alamutan tayo do apo sa dita. Awan mo ti pusa tayo ditoy. Kan saan mo't asumsumrak ditoy dagiti pusa ti karuba. Anya ngay dagita adwa pusa ngay bagbagam. Keda kayo nga ikanisina. Anya kalakit din umyong. Pagbalinan na kami matan amang ngalong akabalay mo. Ang dandan ni agpulon dagita mangalong. Uray kitaan. Anya? Naimas to'y sidak ngayong kargat iti lunchbox. Idulin ko dito yan. Kat paabayak iti saltaw. Mangir na damo nga tan. Asino ti kulkulamang di taong yaw. Ay, Agkat katawa ka mat akas lamang kukulam. ay gulay maka. Di naman bibyagan. At daman nga tan indulin mo di ta malamot Ay, di na bibyagan. Tamok tagi siptain na Amuklatan, agkurri manan, pinpindam amin asagpat kada tuktok ako na. Uray man makitam no anya ti indulin ko dito. Uray man arikapam no alaim no kaya mau. Apay nga raw nga ikabil mo pa ilalita. No si papalubos ka, nga mabalin kong arikapan, nga alaan. Secret. Nadadaalan ti ulong, gapu iti kinamanaging bubukod mo. Anya lakit din nakababalin da ita, jaske. Sumanaw ka. Ulibag ka man dita. Nay. Nanang, gets ko no apay agim matang ni tatang iti saltok. An-anuan na ngay, kat awan mo ti marabutit, kada ipos dito unag ti balay. Pangsaltok na siguro kada tayo amang kisay. Wano mangala iti iduldulin na asidana. Aniya? Wan, nanang. Iso a super annadlaeng no agdaldalos ka kada iti paladpad, kada sagpatan, kada tok-tok ti aparador kan kabinet. Amangan numasaltukan ta imayo. Lukas ta nga road, ay kat, jakon daldalusan dagiti tok-tok dita, taamangan no siyak pa'y ti masaltukan. Wan, nanang. Bayan tayo ani tatang matlaeng ti masaltukan. Uwan man nga agpaysaw, sa anak pa'y lang agpuunas ka dagiti tok-tok ti tokador, kada aparador. Urayak pa'y nga adda maala ti saltok ni tatangyaw. Very good. Awanin ti mangalong iti anyaman nga idulin ka. Ay, natunugan dagiti anak ti Jablo. Anyat sasawom dita? Ah. Kasla kalabagtet nga umis-isam. Wano, agman-manyakan. Sasawam, asino kumang iti pagmanyakak? Sika, nung ka, never. Murang alaklakayan. Na, Day takit din ti almanag. Makamo kamanlangan bagtet. inayadak agaw atan tay fried chicken, ken fried beef at apagaindulin ko iti tuktok tito kadar. Gaw atak latantad dakkelamay. Basit la atil ay magawat ka na. Anay! Naku ka umon. Nalugalan kan. Anay, matay ako na.
Agkakatawa ka lang itagiryaw kan. Bagtit at talaga. Paglaki sa ospital, anday, natukol sa tirabay ko. Ayan natin natukol. Awan mo. Nakasilpo mo tagitiramay mo. Saan mo ka natukol? Ay, nagutan. Ay, nanarumagsan tito lang tiramay ko. Nasaltukan. Aniya? Nagpingsan. Pa nakasaltok na. Anday! Dayta ti maganab, ti managing bubukod. Yang lagi din. Mamatay lang aron na taon. Iruruman nagpay anday ka. Manak barok tay simbang puwet kakat impanak iti ospital. Ay, nasalbarak iti pakatayak. Saan nyo nga ipatay day tatang? Na-x-ray kayo umutin. Sana naderder tito lang yaw. Nasaktan kayo lang. Agyaman ka ta saan anaputag dagiti ramay mo. Ay, nakaginawak iti pain reliever nga inyinjik da kanyak. Kan impatomarda. Umimbag ton day tatang. Igiddan mo matan a paimbagan tinagalas a kababalin mo umyaw. Di mo di balikas pag-asim bakit. Tamo kon. Ija kon ti madya ka babalin nga bagbagam. Ay kat, nasaya at no kasta. Ay, bakit? Yung ka man ibulang da dya asaltok ijilaon yon. Saan ah? Ah, Salto kampay dagiti daduma aramay mo. Tapno maikat ti kinaimot mo. ay, ano niya kalaki din bakit? Naka-Amerisa nga rudan. Imamagdak pa lang bait. Ala ah, tapno di mo mat ko na, maawatan da kan. Kasta talaga ti tao lakay. Ah, Sala makapanunot no maikan iti pagnakman na. Anya laki din. Ngamjak ibagbaga adakas kaunay. Awan mat ngamin piman ti kanayon ang maigatang mo iti naimas. Iso akayat mo ti agidulin. Tapno addan to si dam para iti sumarunaw. Isaan? Talaga kaya nagbalinak ama naging bubukod kan imot. Ba nag-arumbag lang ay katekon ta dakes. Kan nakababain. Ala, saan kayo nagpanunot? Kan di ka agsasaon. Siya kon a mismo ti mangibaga amapunas amin ang dagiti banag kanyak. In short, nagbalbaliw akon. Agyaman nak no kasta tatang. Kundi kay madanagan. Takanayo na ngay sangkutan kayo. Itinaimas amakmakan. Tangimaton ti swelda tatang. Ah. I-blow out kayo man amin ita. Ay, nabarok. Kasla napunas ti sakit ti ramay ko. Awan day tan tatang. Inagasan da kayo mo ni ospital. Kan kumpleto mo ti ginatang ko nga agas yaw. Agimbag day tan tatang. Mapantayo kay din ta. I-treat kayo man amin. Agiyaman kami nga rod, anak ka. Ala, intay nga rodain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Jocelyn Ramirez. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.